Mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu augite wate kuringa siasa cha mwaka wa 2027 na ni ngugi yawe gikatiba kurita Mwindu augite ngaukano na bunge bangi ba kaunti bara bambiritie kampeni warirumira ngugi yawe ni araugite atithirwa kiringa siasa iji mwankari kiengugira kari bamwere ya miaka 5. Anthony Kathenya na Chekinya. Kagita kala siasa ja kithurano kia mwaka wa 2027 ithite na mbele kugwata mwanki kaunti ya Tharaka Nithi. Mubunge wa Ikuru kaunti ino Susan Ngugi Mwindu ni eumiritie kwirithia gutigite kuromba kwa thaino na metho mae melekerwe kiri kuruta Ngugi iria kariba kaunti ino bamunenkere ndikirwe Tharaka Nithi kaunti itwasainire nabo contract kana agreement yamba rutire wera kumare bandhurie 2022 mweri wenana mwanka mweri wenana 2027 gutiri angendite ni mbera gabu utiegete nkuromba thaino na ntikore gweciria kulingana na Mwindu wone yakwire mwaka wa 2027 akariba kaunti ya Tharaka Nithi ni boba kamula kethirwa na rutite ngugire bamwere na kethirwa bakamwitithia nkathi turamba turute wera twarikia kuruta wera na arago borantu withiete anto bongo bakambira bambere kuringana bwa turutira wera kuringana kethimie kutwa kethimira na bora wakirikia na haraka na bora wakirima bwego kiurugagera ugechongorokaga ukikagira thamu no kiru thabwega itugukunenkera kethimi kenge kinene anto Tharaka Nithi bachobe kethimie kubanthimira bone bonda kiruta wera no thao kaningo tigerie banini ntweke nkwenda kenge kinene mengira kwe gondontira urugira ntia bakibangania bwega bambera no akibagonjokere kya umanep ni unde sawa ndenda kuruta wera utie mto tendaga kanyama kanene nene utie mto ndegoro eno uruma kanyama atagunyarekia atenda kurumwa kenena nene utie mto onyunyanda wana gachiko kanini kana kanini gachiarwa karoma gwari twiro na gasiko kanini waburaga ukuraga kongerwa utie mto tenda kithimi kenene lakini utiomba kuthigwetia kithimi kenene na ikyo kuremete imburugereku milioni kurangiro tia kirima bwega yuka ndutewera ndadimero kithimi gitoguma rep kia Tharaka Nithi kaunti mzima ndutewera ndakinyaranga karabwega. Mwindu aidha ni ameneritia bunge ba kaunti ya Tharaka Nithi bala bambirite kuromba giti kia gavana na bala kuga bambirio na mwaka omote muthiru nyuma ya kithurano gituku kuthira. Mwindu akiuga akagita gaka kabatele kwithura kuruta wera bola ringi kura banenkanire maendeleo mauma akire akiri ndiko na mtu thaino ona mwako te muthiru no ntonto bambirite kuma ta miaka tukuthire meri 3 ogure nto bambire siasa ukwa mutongoria kiuga na kuromba gite kia governor mpani rotha constituency ya muthurire akabera mpani rotha ntinkari onge guntu konge nkirombaga gite nkarigare wa rotha gumagaruka wathi gweciria mantu bange tiga baba kuthurire ukabarutira wirari so siasira siendete tafadhali turekane nacio mtu namenya thurirwe gite giake tuge kia guma ni rep onkarire gitekira tukarekeria bitigere bimia bikai muno tuthi 2027 mweru na tariki kenda iro kanekanira gitekira antu baraba kunenkerekira bakwenda. Mubunge jo wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi ukagita kana thite na mbele na kumeneria bungo baba nonto bakwingero wekeri bwarami kire barabara imwe ja kaunti ino kenda itindaga gukirwa moram kagita wakagita nabo kenda ku investigate bwamenya imbi nonto kinya njira cietu ira mbinge ibatiri kuigekirwa ramiti wekirwa bothi bomenye na tongoria bare ko bathururwe babandira na ndo bakera na water view ate njira ya kirwa rami kereti ya gutinda yekirete kamaram nonto maram ni kiro tiro letinya maram wekera maram we munde next week on das bakayo kabera ni athigiru marori so ndo mukona barabara migita wekirwa maram tafadhali atongoria bato thuro tunabona ni ningwa atumenyere kirumi kia mwana nchi tukarumwa ato okabanerie manto tutikwenda barabara irotho tutikwenda barabara ithondekwa tutikwenda ciekirwa rami tutiona kurira na mangrenders tutiona kurira na kuragiria ntoteri ukathiuka rima barabara uproko makinya kwera ondetas barabara yari milioni 10 kiathokiru marori kiathokiru mbura aguno toremerete tafadhali tuwajibike na mtu nathiaga gento kionde na rutha public participation nao kagita gaka Mwindu ne thirwa kinya thiti nterejaga ciongo gukinya wira ne bwaba kunenkanira ng'ombe kirigino Patrick Muremi mwana ole asindire thabu kile masindano mandwiro ndi ya Rwanda.
Mwindu wa kelentere ino nelithite kwina bata nene yatongere ba kaunti ino gutetheire kimwana giki gukiria taranta ino. Komito chiera gato takwana mtoto menyara talenti cietu. Komito chiera njamba tibwegarira kana tagaka onogutwarire ara mukothima. Nyogu matagirwa kaunti ntagarirwa bwega. Kana kara kathiete Rwanda, kana kara gatathiete kukiria bendera ya mukothima. Kana kara tathiete kukiria bendera ya Tharaka kana Tharaka Nithi. Kathiete gukiria bendera ya Kenya yonthe. Tegwithanie kana kenda tumenyo tukigombi guragurie ng'ombe wanto barere ende kunekera wowerere ende kirundunire kunekerwe mukothimo kunekerwe Tharaka kunekerwe Tharaka Nithi kunekerwe Kenya kunekerwe kathira tosindana kana kuchindana ngoro ndibwo gutambio ati mtu ayana kanya mwana wa to kunekereta kathia kunorera ara mukothima utugo mantopo kuwa magebwe kuma muji munene wa Nairobi Mbita Antony Rangi wa Kathenya.